WP Baro Shaki Tup Khubor ka donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ka singi kilong. Lapli arliang ya ka surok na jingking damsat. Yo alat batamay ka Jylla Meghalaya. No sinyang sa kirius bun dagi tiar ya ka yeng ka kong ibalawan pliwan nyang. But kirpat ki bosh nong misay bat KSU ban penliang ya ka health sub center. Tuy na phai menta shiki Khubor ki babnya. Ka sarkar Jylla kalapli ya ka jingking damsat na ka benda ki kali banyat baro arliang ya ka balakhang mentala kat tu kat ni benai ban maramot ya ka den hakani ke jaka. Haka arpu kandai trik NAITUNG ka sarkar kelapen benapat ba balalong banyat kali baro arliang ban hiar ban kiu nakani ke jingking nadu kalai pau trik NAITUNG. Tangba lasha ai ki kali kit mar kit mata tang hapo saw metric ton ban yat ling ba kani ke jingking. Menteri ki company boarding electric UAT model ulapen bana ya kani rai hadin ba ka jingelang bat ki he ka sarkar Jylla ki bakin thop ya usembut menteri rangba uba preston tinsong chief secretary bat ki start science na Indian Institute of Technology Guwahati kilayo ya ka report bakani ka jingking kala byangru banyat ki kali ki basting jingkit bat ki kalirit. High Power Committee for the Umiam Dam and Bridge has sat under the chairmanship of Honorable Deputy Chief Minister Ba Preston Tinsong, were also present the Chief Secretary, the DGP, District Commissioners, Deputy Commissioners, then the officials from PWD, MECL, and also our consultant from IIT. We had a threadbare discussions, and after all the discussions, it has been decided that from tomorrow onwards, the bridge will be open both ways. And this will be only restricted to, as per the earlier order, restricting only 4 metric ton of vehicles, not above the 4 metric tons. There will be further notification later on, and when that notification will come, I will call you again and explain the situation. So this is the present situation as per the status of Umiam. Ka President kari India ka Draupadi Murmu kalathung yaw MLA barim ka Karnataka Chandra Shekhar H. Vijayashankar ukum ulat bathamay ka Jylla Meghalaya. Chandra Shekhar H. Vijayashankar shimti haka jaka jong ulat phagu chohan hadin ka jing penkenre akam kabala pen banapat ba haka janmit jong ka arphunyo turik NAITUNG. Chandra Shekhar uday udukhat barim ka Karnataka Legislative Assembly House nem 6000 khandai spa khandai pusaw. House nem 6000 khandai spa khandai pupra ulasha jit kum udukhat ka Lok Sabha na Mysore Lok Sabha Constituency. Hadin kani ulasha jit biang kum MP ka Mysore House nem 8000 saw. Chandra Shekhar ulabat rukum Menteri haka sarkar Karnataka yakitnat forest but small scale industries. Haka election MLA na Peri ya Patna Mysore Constituency Chandra Shekhar ulasha remno. Hadin baka hinyaw Tribute Council HYC Nongklum Unit kalala ban pinchna ya ka yeng jong ka Samla ibawan pli wanyang ka kun swet kun rangli bat kipara jongka ya ka bala IT no haka sautri NAITUNG da uba aroy ko par syndrome menta kirius bun minsim kila penno abha da kitar baka ni kalong yeng kadan kam man la kasngi. Ki nong yalam ke HYC Nongklum Unit bakin top ya usamla primal thongni banshai lingdo always mas wanyang bat ulum lang kars imli haka arpu khandai trek NAITUNG kilalat ban IT yakini kityar shakani kalong yeng kabala pedyang sngo bha da ka jingkemen bat ka jing sngo. Maliro kare kare Tonerim tengah ana apa namanya ngah tanare daril tadi yang nih Wan ha kayeng sampai pi para sungai sungai tabangin yo tabangin ai kin kijing ai subha tungi kum
ka seng HYC no kulung unit jong yang ni ya ini ki rajo ki ni kan ka kudret ya ni ka pork bam tang so bam sai kunjen ikong ba kani ka kudret kamde na ba je ai jungi bangi sucit mangi kum ka seng leila don pat da ki wi pat ki ba ai subha ya ka seng jungi yang ni mat naleng jungi ka seng da ka jing su thu lang lia perkat bangen ai saki longi po jong ka snong then khubor babta na khat sindong don ikong ba kum kadak ba in ITP kan ko dai mai ko chikmat dan Bentar tu. Kecing kemen kaya hangi kibayo lomba jing kemen bak jingker ku. Te, nang ya sikap. Iwan itu pernah dia kini disuki, iwan kini pedang kini disuki, bahkan pasal isi kerja iwan banyak. Ayah pihak yang lapor bantah, saya kebetulan kam, belum lagi bagi baru tu ada, iwan pedang belum terus ni belum ayah pihak belum saya jadi. Kun suat pojok kan Shillong ya bangi. Kun kaya estang HWC ni juga rap nak lapor cepat pat, tam akan lapor bantah. Ya bangi kun kasang HWC kabarit na tulot ng bakiniki. So far bangi o iban wanay untuk api yang nakapor bang talang ba. Kinikim day yung bangi kung ki sang HYC. Kaday ka nang kati yung yung bangi tip na mangi nray. Kinikim day yung baki. Baru kiba snudam yang ikung kasang HYC. Yung bakin yarab yung ikung kasang Khubor Shnong ringkat kinang yalam kaseng Khasi Students Union KSU Nong Misay Unit kilalet Jurup Yaka Health Sub Center kabadan Haka Shnong Nong Misay West Khasi Hills. Bat haba kilalap shibun kijing duna hakani ka jaka ay jing sumar nongpang kumba kalong menta katunum yeng jong kani ka Health Sub Center kalapay bat jaw hakapor slab. Ka boarding electric bat ko ombam hakani ka jaka sumar nongpang ru kam dabyang kabalabu jing omtang ikinong pang Henry wat ikinong tray kanikas sub center. Kanika sub center kadantang armut ki staff nurse ki bepet nong pang haki arpulai tali kisnong jong kanikatan. Kumta kinong yalam shnong bat ki Samla ki SU kila kerpa ya ka sarkar bat ye ki bor ki beripet ya katanat jong ka kot kakya ban pai kamat ya ki jingdon kam ki pai ba jong kanikatan. Kila kerpa ru ban thung sa ka wakeners ANM ban pinbyang ya ki jingdan kam jong ki pai ba kanikatan. Kani ka shnong kalong ru ka bapaji bha na Ryangdo Community Health Center. Yadin bangila jaban lek jurip ya kene ga sub center ka badon apu jong kene ga shnong na mise jungihi e nilap ba sibul ki jingduna jinun kam apu jong ka e ka ba kamak mad e jong kalong kawai ba kamdon ya ga toilet ne ka ji jakalik sebar na wanta ki nongwan I inject lane nongwan check up apu jong kaniga sub center bat kabar nang ta ka sopit dan nika i kenjat liu ban bu ya ki kenja jakte jaklai nang ta ka balai habe ka water pipe ilap ba kanika water pipe do ka ilap ba kam Simla long kaba baha te gidon ki kamera ki ba kampat yuk ya ka connection har be dei bat kanega water pipe te nang ta sa kawai ka sa h ya ka be bat ka sa h yu ni ba nilap ba kam don hangne te nang ta sa kawai pat ka wash ere kanega jaka
keti dan di sakit mat di nongwan ayam jagal ne nongwan sebab kan nega subcenter nangta ka waiting area nega dan nega jakaban up nangta sakoi nilab fencing ru kala iba kala jot nangta bat sakoi ru ka dosbin laba angni ini ya ka dosbin ka ba bit ka bagian bat sakoi ru ka jinduna kamtami ha be bat ki staff nas yamanta ki no pray angni ki don Uwe Samla Puli jongka Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV School Mauplang East Khasi Hills District ubashong haka class 11 ubakerteng Nathaniel Sorton khat news nem karta uladu eyela ka jongka jingim na ka jing shabat ding electric haka kamra hostel ka bausa kat kum gajingya thu ukpa jong uni ukhanna ubalayo ya ka phone call hapadeng ka por live je bat saw je janme jong ka arpo khandai tri unaitung naki bor jong ka school ba ukhun jong ki ulashi tomjur ba lakit ya u CHC Mauplang kat ba nakalyang ki bahayeng hasem kila kili yakadaw Henry omshem na yathu yaki bat la shuong bakin 1 poi kloy marmar Henry anda kila poi hakate ke jaka sumar ukhun jong ki dan shu kani ka jingja kala pensa hakalingo yaki kimi ki pa jong uni ukhanna bat ki bahayeng hasem jong u hadien lakit no ya u Shillong Civil Hospital ban le ya ka postmortem ban pentikna ya ka jingyap jong khun jong ki bat menta kidang up ya ka report postmortem na ki doctor jong kani ka hospital Kunjung aku ketemu Nathaniel satu kuliah po GNV usang kelas 11 dak pas kelas 10 menang dia Feminin poi phone po hostel ang ba ula stop ang kila pen kita po si hospital stop jom apang kan saya nangta ngia poi ngap di lok nang ni telin ngia phone kino hikai ngo dia yu punya batai ki sini sio ambil wan keluar poi saya taipan pendoi ka principal ko ngana ba sabat laj pamundam sio Kamud phone ni ha po sauji hostel entah di mari yo jingkit ngira poi no stay khasinews no por basum yo kari hamare hayeng po hostel sabar po hostel be kadi kadi ka po kayem pon nakalaj pon aye ne ka tu ba kumbaya tu tadi amba dan ki pai te na jero tadi ngam tu bahan mang ngapat lepet ngaru tu jaka bang ba sabat dingget kamud ikundu ikon ai pak piwan apa si no okay la rais po si hostel kamu ila si tomjur kata apa poi pin la khala apa poi pin akhlak betul kamu hang ni poi ni stay te la aku ban rio ngap lok kamu ikon pisa sini te ikon pak isa sno long pipi sa ani sa laban ho tu Sa laban. kuliah po GNV mo plug stay sta hostel zone stay lo la sem sa ste po na class 6 la di bendap mata number 1 la di bendap nang class 12 Kaya buat ngidang mata ke ibajai kun nga bagi orang bawa sahabat dengan dia bertangi apa ka jingwan kiyo ki Bangladeshi shadu shnong dangar East Khasi Hills lingba ki lieng ya ka bala pen sapryang bha haki social media ka longban kit mau na kini ki jaka sa Bangladesh ka ba penlingo ka longba kumno ki border security force lane BSF ki badan hadangar border outpost BOP ki palat lan bat kimla ban le ai halor kani Nakalyang jong ka KSU Southwest Khasi Hills District bat ka balat border area circle lingba ka kirwa kila penpau ya ka jing sngokia halor kani ka jing yo lan ki Bangladeshi ban kiyo shadu upot usam jong kari India kani ka pin ba imat kala bandan ka jingya sngotu jingmut hapring ki shipaya da khapot BSF bat ki Bangladeshi
Kani kan bu jingma ya kajat bin riurit pa namar lada kalong kumni klempep kan pensuk yaki bari bandrung tu bat buhai shnong haki jaka jong kari India bat haki jaka ban bun ki jinge khle ki pa nong shong shnong haki jaka sir kumta kaseng kaladawa yaki board district East Khasi Hills bat kumju ru Southwest Khasi Hills district ban tukalar mardor halor kani kakam lem kumta kaseng kan seshim ya kasin jam daladihi lada kani kandang yaija. Mar udah mah. Andalah. Rumah lu. Hawa dikin kamari. Apa kar? Da ka minsiam badap da kajing sngongo ya kajing treshi tom met bat minsiam klem kenshu ya ulap ba ya ke eryong ba ya ke omba omsan banyarap ya ki para brio ki bangat hakasaw kasian kamtam hakapor balin shop hakibor jong kamay mariang uba Havingstone Carpran MLA Mauring kining jong kaseng Voice of the People Party VPP ulapin kop buram ya ki khat khandai ngot ki dekot jong ka search and rescue team SRT hakajing lang bakirpang kabalapan long haka arpo khandai tulik NAITUNG hador bar hall lumlong soringkam kidekhat ka kinhun SRT kila IT lot Jylla di banirap je ki pai ba ki bangat hakinu kinu ki jing ba jing janjar haki babun kilang klam da kenchu Jylla di ba kila bon sin yala ka jong ki jing haki jing ma ki bakraw ki her shakiriat kiram ki ngam haki umba saw ban pelat ya ka jing jong ki para brio na ki jing ma bat ki jing yap Hayun Pri Valario Rington Pri Poemi Pasi Pri Nixeng Barak Sri Iban Corridor Solang Iban Corridor Solang So I would like also to thank SP for the briefing on the details of the functioning of this team. Sometime I also thank the member who just spoke about the problem and grievances facing by the team. So from my side, whatever I can, I will try my level best
to address your problems and grievances which you are facing from time to time. We are not in government, but anyway, we'll pursue to comment what the problems you are facing. So this is program's nothing. We don't have anything to offer you, but just token of love. We recognize your service toward people, not only people of our constituency, but whole state. So in the last few days, I met Director General of Police from Nongrang. So I apprised her about the problem which we are facing in this part of the state. So last time also I raised in the assembly regarding the need. Kahito student swing haka arpakandai trik NAITUNG kala I dorkas shakakong RS Manners MCS Director Directorate of Educational Research and Training DERT ban pan jingshai halor ka jingpin slam ban aya ka baibam scholarship jongki samla puli diploma in elementary education DLED jongki snam arhajar apulai apusau apusan Samla ya janlang soton u chairman Kahito student swing ulay thu hakilat pathay Khubor baki bor katanat Directorate and Education Research and Training kilaya thu baka sarkar kaduna pisa kamla ruban pala yakapay bam ki samla puli Henry nakalyang kaniye katanat kala pensyai bakala shimkya katbala ban tho shaka sarkar ban palat no mardor yakabay bam jong ki samla puli Samla ya janlang soton uloong lashem bonsin ki samla ki bapuli DLED kila jiyo slam yakabay bam hakini ki snem balala kumtala kirpat ya ka sarkar bade ki bor jong ka DERT banbu baha man ka snem hakamang pisan nakabanda ka jingdan kam jong ki samla puli hakani kamat education banlat na kumkini ki jing hadin habun ni nakaliang jong ka hito student swing kumtakas ni wan ya kendo ya director jong ka DERT katkum ka notification balapan mi da ka Directorate of Education Research and Training number DRT/DLED./4/2022/59 dated 6 June 2024. Nyawan banyak kandu halor ka notification ba ki penslam ya scholarship jong ki kena puli DLED jong abat 2022-2024 ke katkum tingkip bamiyo na department jong ka DRT ki la batay ni ba ka Muslim banyo yang scholarship jong ikna adai langba ka shortage of fund langba jong ka government di nakaliang jong ka department ru kala ai ka jingsai ka pura yang ni ba nakaliang supiru ki la ya keren bat ki la hele kat bala ban pressure ya ka sarkar ba dakno kumnuro kadai ban palat no ya ka fund ka baidai bat ka scholarship jong ikna ke kumjuru nakaliang sungi ka hito student swing ni ibu ya ka appeal sa government ba kumbang ii na kapor sa kapor kidon sibun ki problem ki bami habai day bat ka education department nado ka scholarship jong ki kena puli ki balai kelas bat minta ka cia sa ka scholarship jong ki kena ki balai DLED di nakaliang jong ni ibu sing karpa sa sarkar ba kanyale kat bala ban penbiang ya ka baha mang tengka na menta jong ki kena puli kenang ba kum gini gicing cia kinom cia su nang nei ka Office District Legal Services Authority DLSA West Khas Hills Nongstan haka arpukandai trik NAITUNG galapenlong ya ka program ai jinghikai haki nong tray sarkar shapang kumno ban tho ya ka first information report lani ke FIR shaki bor pulit ya ki nugi jingja ki besngosi haka jingpet jingkmi jingki haki kam baki tray kikta man kisngi hakani ke jingelang ai jing hikai labatai sani bha ya ki an be pher pa ki kindon ki be day pat ka jingpin shitom bi an ya ki briu shimet ni ya ki kinhon ki an bat ki kindon ki be day bat ka jingpan bat jing ai jamin ya ki tu ki bala sha kem haki pulit bat ki kindon an ba bun jat ki bala ban penya so ya ka no ka jing ban ben ni jing sha le ben haki briu ki bale don bor yakani ke jingyalang ai jinghikai lapenlong ha multi purpose hall deputy commissioner office mairang but
kinongkran hagani ke Jylang kikintop ya oba di nongplo o DSP mairang ubala ai jing hikai shapang ka jing trekam jong ka jing ai jing tip beningkong FIR bat ka kong EJ Kharbani Assistant Public Prosecutor Lawyer nongstan shapang ka jing yo jamin kloy bat ya ka hok hakapor badang syakem bat hakapor ba sya set patok bat nakaliang kakong SM Wanyang Principal Magistrate Mairang kabala ai jing hikai yakinong ya sat an bat ikipulit kibapet kapang yaki kenarit kiwe ki badan lang hakini ka program ki kintop ya kakong V Karhari kakong KS Shadap ka Chief Judicial Magistrate kam Secretary DLSE Nongstan uba biling do o Judicial Magistrate Mairang kinong shimenda kilawan nakatanat pulit bat na kiwe pat kitanat sarkar kirang ba bat kilong kami nakathan mairang hi barok kowe Asyadi kulit selada kulit FIR part pula simkia untuk investigate we have to register the case kata mereka FIR sehari ini kalau semua yang mendapat menyusul dari penetapan pegawai semua ikutkan perhatian menarik suraksia sanita lapas sampai 6 Arja mulai di Desember pada jalan mulai tentu kita membangun kata kemauan negara general FIR lain dia apa police station kita antara tanggal zero FIR kamu kata pada FIR baru senang dari India ibadah komplain mana kita siap mana hilang file FIR kata no kathana rane pos kabahajan yang ini hano menjaga kebahagiaan pada subuh masukin meni ai FIR tentang sa mairang na masukin meni ai mairang ngali ai maha mustoi kita kenai ka jero FIR dan mencari ngali ai mustoi kita kaki jampi ke desa mairang ke desa mairang nama mairang on air desa dong inding hal desa dong inding entah kenapa police station kulit badan hantar kenapa police station berpilih ai FIR dihapan pediam. Okay, kadang hadallah setelah persoalan organ pada pulau pada section siswa yang mulai, pada subsection 1 under bracket 1. Tadi zero FIR, entah ketika di organ elektronik FIR, entah bila mana FIR lembaga email yang di lembaga telefon, mobile, lembaga WhatsApp dan lembaga teks message. Jadi kita di portal dan di website yang tulis, yang police station, kita akan titip kita phone number yang mesti nyok baik website yang tulis dan melalui lab baik phone number yang mesti yang SP, wadisna SP. Kita mendan kilang Khubor ki bawan shipi NAKA Donbosco Media Network.